Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katılımcıları bugünkü 4 may 2023 yıl mana şu yerge bel qayraş sayqasına mojna qanaşıldı. Allah razı olsun. Bekar tarqatdı. Qur'anlar ummatlar şekir düzeç. Adam sonu көп. Bekar tarqatdı. Allah Taala eksanın qavqısı. 2023 yılın ummatlar ona keldi Qur'anlar. Allah razı olsun. Bekar eksanlardan Allah razı olsun. 2023 yılı 4 may günü mojna qanaşıldı. Mana жерде өтті. Qayraş sayqасында. Adam sonu көп. Qur'anlar. Allah Taala bekar eksanın qavqıсын. Жақсы екен. Жақсы. Qayraş sayqasında mojna qanaşıldı. Qur'anlar berіп отырды. Baya почканы түзеп қойды. Оны бекер берді. Қуаңдар. Адам саны жүзде де көп. Açıldı уже. Қараңдар. Адам саны көп. Ana, basın çıkıp gelecek. Жазылып анан аламын. Hamma oluyor. Bekar marajda bir açılmış. Mojna berіп отырды. Же деп құдай ашып. Қараңдар. Адам саны көп. Нәреген айтпасақ, бел qayraş sayqасы жанна мына мұнық қасаптың орта ашылды. Қараңдар. Мұттығына берген ексан Allah қауықсын. Açılды. Қараңдар. Бекер отыр. Бел qayraş sayqасы жанна 2023 жылдың 4 may күні açılды. Açılışı oldu. Noqa şarına mojna qanaşıldı. Бекер берді. Қараңдар. Мұттығындар. Allah razı olsun. Bekar çekinize. Umut olama qayraş sayqası can açıldı. Qarаңыздар адам саны көп. Беріп отырды. Allah razı olsun. Берген екеннанчы. Жеген амарында отырды. Қараңыздар. Ола беріп отырды. Қараңыздар. Bekar. Жеп отырды. Жедік. Allah razı olsun. Ya bergen eksandan Allah qabul qilsin. Oljoqday bo'lsin deymiz. Noqot Xo'jova 4 kanal keldi desangizlar tekrar. Shabab bo'lgan. Olgan odamlar shu. Maşallah. Noqot oraya buzildi dedi. Shamol bo'ldi. Havo yapay shamol bo'ldi. Ramazon. Yağmur başladı ya.